Olá, colega, será mais fácil falar no canal. Video bawah loron nian. How se kontinua hanoring imi kona 60 tenses nian. How halo tena present tense, past tense. Imi barak ma gosta, imi barak ma husu how atau halo kali future tense. So ohin loron ita sei kolia kona ba future tense nian. Ba imsar nebe ma interesse continua hare, ba imsar nebe phone ne. Bem-vindo ao canal. How naran Juliana. Subscribe agora se ainda não subscribe. Makne deit mas ita começa agora. Hane sampai bem future tense nian mos faheba kategori hat. Simple future tense, future continuous tense, future perfect tense, namos future perfect continuous tense. Hanesang how se explica ida por ida atau nem bele komprende dia onsama ka atau halo frase iha cada tenses ia future tense yan. Primeiro ita kolia konaba simple future tense. Seramak simple future tense. Simple future tense katak ita kolia konaba buat nebe maka sira o ka acontece. Katak buat nebe acontece abang bairua semana oin tina oin. Laos agora, laos horsei, Ita kolia konaba buat nebe maka sidau acontece. Agora how karak fone formula ati mihare, mais menos forma frase e simple future tense onsa. E formula makirane. Subject plus will plus verb 1. Okay, agora how for example. Example hanesan I will help him tomorrow. I mak subject will, tahu je will, help maka verb 1. I will help him tomorrow. Nah dia kata how se ajuda nia aban. Dal datang abang, abang laos agora, laos horsek mabe aban. Agora exemplo telefon lain. She will play basketball next week. Next week semana oin berarti futuro oin mai. Nia se joga basket semana oin. Dan how senti kata simple future tense simples lalima no imi barak komprende lalais. Nebe how lo for exemplo barak maybe how belo fotang exemplo ruan sane. Agora exemplo tu mane. They will arrive tomorrow. Ne dia kata sira seto aban. They will arrive tomorrow. Fasil vos kalai. Agora exemplo ikos I will bake the cake tomorrow. Ne dia kata how se tunu dosi aban. I will bake the cake tomorrow. Okay guys, so ini nama example ikus bahas simple future tense. Del datang tambah simple future tense simples lalimar, fasil lalimar entah halo for example barak kita. Agora tambah ba future continuous tense. Future continuous tense masada. Future continuous tense kolia kona ba buat nebe mak acontece futuro, no se acontece ba tempo ou duração balon. Katak, nia se acontece ia jam 8, hotu langsung lai. Nia se acontece jam 8, parece to jam 9, ou jam 8 to lorek, ya, ou começa husi segunda, to fale sábado. Conforme det ba situação será. Manira, por exemplo, hofiar ini se comprender, mas be, harel telana formula, ni formula bane. Subject plus will be plus verb in, ou verb ing. So, ni formula makne. Ok, belum sira irane hawa karak explica uluk iha Tetun kona ba situação unsama kita bele forma frase hane. Depois mak how for example frase em inglês atau jura imi komprende claro keras. Tamba future continuous tense ita kolia kona ba buat nebe se acontece a futuro ba tempo balong ou duração balong. Então exemplo hanesan situação irane. Ita buat nyetian convida ita buat atau ba shopping aban jam 9 dader honia. Maybe aban jam 8 to o jam 11 daderne ita buat precija atau halo ita buat nyante PC. Nah, situação idane pas ba future continuous tense nian. So, iha English ita buat bele dihan hanesane. I will be working on my assignment from 8 to 11 a.m. tomorrow. Ne katak how se halo hanete PC husi jam 8 to jam 11 dader. Ini ita kuliah kona tempo ne aban no ita buat atau halau TPC ne ho duração balong ya husi tempo específico no hotu ia tempo específico husi jam 8 dader no hotu ia jam 11 dader. Portanto ne hatudu batia katak desculpa mebe haula bele shopping hotian tamba abang hausei halau hane TPC husi ora sinane to ora sinane. So dane mak exemplo primeiro ho espera katak hane Manira explica hane sane ajuda imi atau komprende dia. Exemplo tu irmai mus hanesan how explica uluk situação lain no situação makne. Ita buat iha kolega husu. Jenny, abang ita ba nonton bioskop jam 6 loraik bele ya? Maybe ita buat resposta diang. Sorry, abang harus prepara hahang kalang husi jam 6 to jam 7 kalang. Ne iha Ingles karik, mais ou menos onsa karik.
imi koko halo frase to. Okay guys, how for frase in English Ne diang katak, tomorrow from 6 to 7 p.m. I will be preparing dinner. So no thanks Ne diang katak, abang, husi jam 6 to jam 7 kalan hause prepara hahang kalan. Portanto, hau la bele ba nonton bioskop. Ne significado hanesane. Espera katak, imi komprende. Agora ita tambah ba ezemplu tu irmai. Iha ezemplu irane ita buat convida ita buat ni kolega ida naranjina atu halimar game online aban jam 7 kalan. Mai be jina dehan, desculpa, hala bele tambah aban husi jam 7 to jam 8 kalan hau familia sereja. Então iha English karek jina bila diang hanesane. Sorry, I can't because tomorrow from 7 to 8 p.m. I will be playing with my family. So, naman sa example ikus ba iha future continuous tense, agora tampal ba future perfect tense. Future perfect tense niya definição maka iha buat rua nebe maka acontece iha futuro ya. Kolia kona ba ação nebe maka acontece iha futuro. Ação ne iha rua ida acontece ulu, depois maka ida selop acontece tuir. Onsa ita halo frase ba ida nian, ação nene ema dela barak sempre usa ya, hanesang conversation nebe maka ita halo loron. Antes out for example, akarak imi arede niya formula makne. Subject plus will have plus verb 3. Agora exemplo makne. Hakulia tetum para mi komprende lalais antes out for example. Exemplo hanesan imi iha kolega ida. Nebe maka nia akarak atu visita imi iha jam 11 dader ya. Aban jam 11 dader. Maybe iha aula nebe começa iha jam 10 dader. Então, oni kolega ni wanghira diam ba dian sane. Abang haba visita jam 11 dader. Maybe diang iha aula jam 10 dader. Berarti wanghira niya to iha onya jam 11 la iha tena tama iha aula tena. Ne iha English kare kita bila dian sane. I will have left before you come to my house. I will have left before you come to my house. I mak subject, will have, ita uja will have. Left, verb 3. Niya main verb ne leave. Niya verb 3 mak left. I will have left before you come. Jadi ihane asang rua los kala. Hause sayo na husi haune uma, wanghira oto iya haune uma. Hause sayo na husi uma, wanghira oto iya haune uma. Tama sera. Tambah hau aula jam 10. Berarti hau sayo jam 10 haula uma tena. Pois oto uma jam 11. Ini significa ne hansane. Agora hau kar fala exemplo tu irmai para imbele komprende aklitan. Exemplo anesa ita iha kolega nebe maka nietina or sira jam 7 kalan. Depois itamos precija at completa ita ninia TPC antes jam 7 kalan tama sera. Tambah abang ita tem que hatama galan. Agora ita ni nama dia sane exemplo ya dihan ola bela ba festa tamba o se precija at completa on assignment telai on TPC telai. Tambah festa ni kan jam 7 kalan. Biasanya jam 7 kalan ita precija atau halo ita nya TPC. Nebe horas ne la dia kira la dia baita nia situação nebe maka ita iha dadao. Então ita bela dia baita nia katak antes hawa tu ba festa nene tam hawa ten hawa ba festa então antes hawa tu ba festa nene hanya assignment o hanya TPC ni how se completa na. So iha English correct ita bela kolian sane iha termo future perfect tense nia ya. I will have finished my homework before the party starts. Ne diang katak antes hani kolega ne tina ne hahu how se completa na hani nya TPC nebe how bileba ni significan sane I will have finished my homework before the party. Okay? How sende katak ho exemplo sane imi bela komprende tamba se how langsung tama exemplo iha English how sende kata complicado então vai meta komprende tanema how explica o que tetun atau ne fácil vai meta komprende. Ok, belum sira exemplo tu irmai how foti exemplo transportation nian. Ba ita ser nebe maka sempre sai bis mak ba distrito exemplo ita sai bis ba Los Palos. Abang ita hakarak atu ba hein bis jam 9.30 atu ba Los Palos. Mai be jam 9 pas bis começa a arrancar. Portanto, when hira ita tohe bis fating, bis la hetena. Tama ita tohe bis fating ne jam 9.30 fali. No bis sai husidili ne jam 9 pas. Ne haturu katak wanghira ita toy habis fatin bismos batena. So ita la toman bis. Ne English kare kita bele kolian sane. By the time I arrive at the bus station, the bus will have left. Ne significado katak wanghira how toy habis fatin ne bis ne muslai hetena.
Ini significanza ne. Oke, exemplu tu irfal mai how say kuliah kona ba shopping tambah how fier barak ma gosta shopping. Exemplu imi iha plano atau ba shopping ha Timur Plaza aban jam 7.30 kalan. Imi lah tene kata Timur Plaza ne taka jam 7 exemplu Depois imi kolega sediam ba imi dian aban oto ha Timur Plaza taka tena. Tambah Timur Plaza taka jam 7 atau fali jam 7.30. Em inglês kari oni kolega ni bele sana. By the time you arrive at Timur Plaza tomorrow, Timur Plaza will have closed. Ini significa kata Manira atau Timur Plaza aban jam 7.30. Timur Plaza mesti taka tena. Tambah sira taka normalmente jam 7 kala. So ini makanya situação balu nebe maka ita bele uja future perfect tense ba iha situação serne iha espera ini ajura imi atau bele halo frase mo em inglês ba iha future perfect tense nian. Tambah video ba present ho past tense nian imi barak ma confusão na fating. Tane how mai ho maneira hanesania tu explica claro ba imi keras para imi bela comprende dia keras sobre halo frase tempo ba hira bele halo ou insa bele halo frase serne. Okay guys, agora ikus iha future tense nian makne future perfect continuous tense. Ne maksada Oke, belum sira future perfect continuous tense ne kolia kona ba atividade específico nebe se acontece dadau iha futuro no ne nia duração iha tempo específico iha futuro oin mai. Oh my god, pasti agora imi kolen sane. Confusão bot. No problem guys. Lalika larang taridu da guys, tambah imi tem que ferrau katak exemplo ba frase sira nebe mak uja ba future perfect continuous tense sira ne mais fácil do que tense terceiro nia frase nebe mak how fotena. So continuare atau ne imbele comprendia frase ne forma in salos. Nia formula makidane, okay? Subject plus will have been plus verb ing. Hanesan hawa tete imi antes kata exemplo by nene facilos. So exemplo mai nene how for exemplo primeiro hanesan ema husu how. Mana caca serviço iha MDF tina hirona. Então how bela diang kata how serviço iha MDF desde 2017 novembro. Então iha novembro 2020 dane ni duração se hamutukTenses. Então iha inglês how bela dia sane. In November 2020 I will have been working with MDF for 3 years. Mihare, I mak subject will have been, tauja will have been working, yeah, verb in, working. Ini mak verb in with MDF for 3 years. In November 2020, I will have been working with MDF for 3 years. Ini nama exemplo primeiro fácil toh. So, tambah hanesan how explica katak nia definição ba future perfect continuous tense ne kolia kona ba atividade nebe mak sei halau da dauk iha futuro no kolia kona ba nia período iha tempo específico iha futuro oin mai. Hanesan ho hone serviço ne how diang katak iha novembro 2020 dane how se halo tinantulona serviço hamutuk com MDF. How kolian sane tambah how agora da dauk ne serviço yana bano how sei continua serviço yana ba iha futuro oin mai no iha tempo específico ne makanesa iha novembro ne au serviço ho duração tinantulona ho MDF. How espera katak iranef ho in hala imi comprende los. Agora how fala exemplo turma para imi comprende claro keras. Exemplo tu irmai hanesan ema husu imagina otur curso inglês tina hirana. Se otur curso inglês ni husi janeiro 2020 no se hotu fale iha janeiro 2021 tambah oni programan tina nian. Entah obel dia mone kolega ni dia sane. In January 2021 I will have been learning English for 1 year. Semi hare ba iha atividade específico dane atividade be maka começa iha janeiro 2020 no se hotu janeiro 2021 no agora ita iha junho hala. Ne dia katak iha bulan julho agosto setembro to iha janeiro tina oin atividade ne sei continua acontece. No iha janeiro tina oin ita sei curso tina idana. Tane maka ita bele uja frase dane iha future perfect tense dane. Exemplo tu irmai hanesan exemplo ikus ya. Exemplo dane hanesan ema husimi. Ohela iha dili tina hirana. Tambah ita sernebe maka husi forro mai iha dili hodi buka oportunidade educação serviço dela barak tina kolega sira husu ita. Ohela iha dili tina hirauna. Exemplo se ita começa mai hela iha dili ne iha Februari 2020 no ita plano atau hela iha dili batina balong. Então ita beli hati ita tina kolega hansane. In February 2021 I will have been living in Dili for 1 year. Tambah ita hatene
katak ita hela ihane, ita se continua hela ihane, ia fulan tu irmainian to ia tina oi no to tina balong. Então, ni husu kona ba ita hene tina hirana. Ita bila dian, in February 2021, I will have been living in Delhi for 1 year. Ok, belum sira Fasil to, Manira explica hane sane. Hau espera katak imi komprende duni, maybe se imi nebe makia perguntas tafati, kata loko minha crai, depois hau se resposta imi ira por ira, kona mai imi perguntas, hubuat nebe makau bele. Ok, belum sira ida nemaka sumário ba matéria ohin loron nian, atu fo hanu infali ba imi, saída maka ohin imi aprende na hohau iha video barak idane. Ohin loron ita aprende 16 tenses ba future tense nian, no iha future tense, fai fali ba kategori hat, ou fai fali ba tenses hat, nemaka simple future tense, future continuous tense, future perfect tense, namos future perfect continuous tense. Maknedet how say hasur fali imi ha video turmai ho lisan seluk. O ese imi nebe mak interesse how to halo fali video kona ba past future tense imi bela komi ha kraik mai be past future tense ne ema la barak ma ujera paling ema barak luma kujama present past no future tense nebe ba imisa nebe mak hakara kata topiku seluk how halo fali topiku seluk imi bela komi ha kraik para how bele hanorin fali imi ho buat nebe mak how bele e hasente maknedet how se hasur fali imi video turmai mai be imisa nebe sira subscribe bela subscribe pun agora tamba how se continua upload video sana para imi bela aprende hamutukTenses. Bye.